tun truma chuan khovel ram then khat thuthar kan ngai thla anga clear tu te chibai vekole US President Donald Trump chuan Trump masa local pui tongin ni lai ni khan ram som pania chengte US ajin khapna thupek asiam leya heng ram te hi Afghanistan, Burma, Chad, the Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan le Yemen ten ni jin khapna hi June ni ko sang ni somni le panga atanga man tran tur ania ram som pani baga hian Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan le Venezuela atanga US lu tur po khwa kherchin om don bokani President Trump hian Trump masa khan Muslim tapnaram Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia le Yemen atanga US ajin khapna thupe kalo siam to bokani US ajin khapna siam hian in fiam mi in ti siakna lian thama tel turte ro awam tel don lo thungani White House thupong tu Abigail Jackson chuan President Trump an America mi puite ramdang mi hlom tak tak an ramalu ta thil poi thlen thin telaka ven him malo tiam no chu ti hlo tling don ani tin khapna thu pek siam chongchang hi soini President Trump point Truth Social platform a US zin khapna asiam thu hi puangin tun naya Boulder Colorado a Hamas in an thren mek Israel mi te chua phuta pungkhom mi pakhat in beya mi som pani in hlia man tur chongchang a sei chuak boka ram dang mi ron lu then kha chu kan ram ta ne mi hlom tak tak an ni tin heng mi te hi an du lo ti putrama chuan soini US a chuan an chan chin rin tlak tak an chui zui le en fia thei lo ti chu an du du an lu phal sak ngot thei an ni lo tin putrama chuan a soini US in Israel athan na kong thang thangin dalam tir thina tun naya US in UN Security Council Gaza resolution atan sak chungchang hian thira zui leila US chuan ni lai nia United Nations Security Council in Gaza Strip in ka ai puan phut na resolution asiam chu aveto power mangin adan saka UN Security Council draft resolution a hian Gaza Strip in ka ai puan ngal a bitli omlova chom dol na thon lu phut na potela he resolution hi council member som pali in an thlopa ma se US chuan a thurei da mangin lo dan sak thungani UN US acting ambassador Dorothy Sia chuan vote lak ma in resolution po Hamas sen dan dem na le Hamas ti an ral thuam da thatura phut na da tel ani lo chuan US in a thlop don lo ni te lo soilok towa hei ba ka hian UN Security Council resolution duan hian US kai hroina nuaya Gaza a in ka hai pon ani theina tura malak na chu aron ti boi thei don ani te na soi bokani Dorothy Sia chuan remna le muanna awm ngei kan tua ma se Hamas te in tuai tharna tur siam zonga remna siam ro chu ani tur ani lo tin UN Security Council resolution chu anduang thil hi ani phalawani tin soya resolution thlop zonga vote tu ram te chu remna le muanna tak tak thlenna tur ni lo poi khoina thlen tamna tur kong zok thlanga apu bokani Israel lampuin thudel kil omlowa Gaza Strip in ka hi puan chu an pomlo ti an soi ve boka Gaza a Hamas te an omzui zel arem lo ti Israel chuan a soi boka Hamas ero chuan US thil ti hi adem thu a soi ve thunga Israel lam tang lu tuka Hamas e let ve thungani Japan lam din mun tlem azong an thlir ve le ela tunlai khovel ram thang thang te kan boina Mizoram a pona sataka kan boina ani ve mek chu nau piang tlem chongchang hi niya khovel ram chang ka nga bikin China te po na satakin nau piang an tlem awangin an boya one China policy te an ti topa nau piang an tam theina turen kong thang thangin na satakin ma an lana chuan tun thleng hian moson de lian takan nei thai bik lawa heti la hian Japan rama te po an boi emema nau piang an tlem emema thi an tam sia an malam hun an ngei tuin kong thang thangin ma an la chho ve mek zela chuti rual chuan moson na tak tak kan mulai thai bik lawani Japan rama kumtin nau piang zat an tlaniam zela kum som poruk chung chu azon in an tlaniam toni Health Ministry in nilai nia data anti chua thara chuan kum sang ni somni palia nau piang noi ruk sing riat sang ruk samruk le pakhat omin hei hi kum sang khat zariat chamko le pako an nau piang an chin sia tana tanga kum khata nau piang an tlem ber kum le noi sari noi lam nau piang kum khata an nei voi khatna ani bokani kum sang ni somni palia Japan rama nau piang zat hi kum masa ain 5.7% in atlaniama atlem na hi singli sang khanjani somsere le pasari atlingani
Rikota hian ram dangmi Japan om fanaite an chiar tel lawani Health Ministry data chuan an rama meichia anau noi thei china fa nei theiza chorwal fertility rate hi 1.15 a atlaniam to ni nan soya aniam beratum ani bokani fertility rate hi azorin kumkwa atlaniam to ni heti lai hian ram mi pui chimral le mang mai tur ve na tur chuan fertility rate hi atlem bera 2.1 tal ani angai ani asoyani now piang tlember kum sang ni som nipalia mithi makde duai khat 0.6 anom thunga kum masa ain thiza thi 1.9% in antama now piang an tlem zel wangin kumlam upa an tam chho zela na thok thei rual an tlem chho zela hei wang hian mi makte duai za som ne le bathum vel chen na Japan ram hian na thok tu in dei lo na tura hian an tok chho mek to ni Japan a hian tu na an tin mun anga now piang an tlem zel ni chuan kum sang ni le som sari an ram mi pui chu makte duai som sari vela an tlaniam to dona chut lok ania aram mi pui 40% chu chung huna chon kom som rukule panga chunglam ani to bokdon ani North Korea le Russia in kung kaina chungchang tleman thlir vela ila North Korea ram hotu Kim Jong Un chuan an ram tlo tu Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu nena Ukraine Russia in tawna thleng meka Russia chuan thlop zel don ti lo thila ni lai ni khan pingong a Kim le Shoigu ti hi meeting an ya Kim puya chuan kong thang Russia le a foreign policy chu a thlop zel don ti so in Ukraine ne na an boina nei meka po a thlop tlat ti lo thil non le ni try tu pani ta hian North Korea le Russia thodun na chakjok siam dan turte po an sei duna Shoigu hian Mars thlang khan North Korea hi lo tlo to ni North Korea hian kan triat to fo thinangin Russia in Ukraine beina pui turin se peite po lo tir to wa ral thuam menga mozat po alo thon ve to bokani